Još se molimo za blažene, zaboravne svete patrijarke pravoslavne, za blagočestive careve i blagoverne carice, za osnivač ovoga svetoga hrama i za sve do sada preminule pravoslavne oce i braću našu, koji ovdje počivaju iza pravoslavne suda. Još se molimo Gospodu Bogu našem da usliši vapa i molbe stradajućeg naroda svoga na Kosovu i Metohiji i za sve koji pravde radi stradiju i trpe progone i zlostavljanja i da brzo pošalje blagodati silu svoju i zaštiti nevino proganjane, recimo si ustrno Gospodi pomiluj. Još se molimo za one koji plodove donose dobrotvore u svetom i svečastom hranu ovome, za one koji se trude, koji poju i za prisutni narod, koji očekuje od Tebe veliku i bogatu milost. Pomiluj, Gospodi, pomiluj, Gospodi, pomiluj. Jer si milostivi čovjekoljubi Bog i Tebi slavu uznosimo, Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Opet i opet u miru Gospodu se pomolimo. Zaštiti, spasi, pomiluj i sačuvaj nas, Bože, blagodaću Tvojom.